Etauni ya Kanungu neshangwa mu bugwizoba bwa Uganda omucyanga cya Kigezi hii n'ensharo ya Uganda na Democratic Republic of Congo mu district ya Kanungu yatandikireho mu mwaka gwa 2021 erukurugaha district ya Rukungiri. Ni yatanana district ya Kabari hamwe na Kisoro zone za Rugiraha ya Rukungiri. Ebyafayo betawon hamwe no bukomoko bwayo nibyoreka ngo mu bunyakare Kanungu kabane yetwa Nyungu izine ryakomokera havi na binge byabire byo mwanyogu ebyabire ne bishana nke Nyungu. Omugore Bernard Banduhura nagira ngo mwanya gwa rukomo rwenda 30 abajungu bakahiko mwanyogu barukushara amashaza kubaburiza batakizi na ryo mwanyogu nabo babagaruka mu kano munyungu ecyabire nkimanyise bina birukushane Nyungu abajungu nabona uko kutuma umwanyogu Kanungu komoka aha kacweka akali ahansi ahansoko akali omwanya buri nkebinyungu baruketa Nyungu bweno mwanya byabe nkebinyungu bakigamba ngo muri nkaye tuli Nyungu ije yabire Kanungu bene rinkendani byona bitimi kandi bifukurwa amezi agumutungo gurushuma bweno shanga byona binkendani so bakigamba ngo ebinenki ngwezi ebinebinyungu ni mwanya bagata Nyungu abwe amezi agagumene gafukura bakaba nkenyungu koze Nyungu apots so nkebinyungu. Abajungu bwa nyuma bakatorana Ruhayana nko mutegeki wa Kanungu eyabirerwa amagombora 5 agarumu kinaba Rutenga Kirema hamwe na Rugeyo. So Ruhayana we nakachi Ruhayana we yagumana aina magombora ana ya Kirema Rutenga Rugeyo nakambuka Chihihi ekene yetwa Rwanga kandi abantu bamwe bakaba bamaze gumushira batekateka ngo abanyabutumbi bagaruka kuno bwo mushira ubu abajungu bafuhirire 58 59 rero bakatanka kutamu abafuriki gomboreje kabogwa nkaka yakiye etawuneje kabera umwamajwa 3 gonka konka yija yatunguka mpora kandi omwaka gwa 2021 ishengero rya Uganda ryahinguza district ya Kanungu wanyuma yo kutongoza Rukungiri Kisoro hamwe na Kabare ekikija ho wanyuma yo kutongoza district ya Rukungiri Kisoro hamwe na Kabare zona ezerukushangwa mu cyanga cya Kigezi tukashitama nkabanya Kinkizi county twareba ahabwenki subdistrict kotazigiza umurubaju zitarukuza aho county eri twandike bara mu unit government zaje no mu local government ninye nagitwireyo nandabacenga na rwabwera twabujya na bitamba yagira commitment sakali pops akari pops night nabamira kugona he ukabyurutoke aho he fe hakarungu akaduka kamwe ehe na round about up akaduka kamwe ko mushinja bumari sinamu babita bumari ndizo duka gani maduka bakabagare hariya numanya awa mushamba hariya opposite hate tauni ya Kanungu erumwe abantu abarukurengo mutwaro gumwe n'ikicweka abarukore mirometero yemwe nemwe nk'imishuburo bita abasiramu no babandize kushuburo mutawuneji barukushuburo mwani haje mushamba niwe yabirinde bakura kandi abasiramu bakaba twaha Godfrey tumwebaze Kabarenda meya wo kubanzo we tauni ya Kanungu kwiho mwaka gwa 2021 yatongozubwa nagira ngo etawuneje karugahari aha wo kubohereza ukababura uvi munonga bina amashomera birgonka nkamakiro primary hamwe na Nyakatare primary mbene tuketongora okuba district ya Kanungu omwaka ogwe 2021
aba baheze kusya ubwo 2012 mu shanju uko kashatu 2012 nibwe basya mbenu kuyize kurambura yabire byona yatukiriza 2021 yikiza ngo tutandike district so 2021 ukwa mukaga tukatandika budget yitu ya Kanungu district. Hatetaho netungukiro mu buhereza nko bw'ibyo bwegese aho kubera umwe amashomero n'amarwaro ga government hamwe na buntu zakanyina hamwe no butare umwe na bumwe okutanaho nenyi mu buyatandikaho tumwebaze nagira ngo mubwire butaro bwahare neza kuzahidara lya municipality Kanungu ne mwahamyanyo mu Uganda rukushangwa mu byo barambuzi nkekebera cya windi ekirukushangwamo engaji ehiririndiro ry'enyamisho rya Queen Elizabeth National Park kandi uburizo banehikwamo barambuzi bingi abarambuzi abarukwijo mu mwanya wo gubatungwire tawunegi na munongo mu ntasiya ya district hamwe ne y'abantu buntu icyo muramuzi Kanungu district ine uko iri mu shagwa yayo abo kuba ukuyahangirwe kahangwemo ibintu naturally narishimye iby'ubuhangwa icyo gutuma abarambuzi batiko kwija nabo munda nango yihanga bahura bino mu tugo kugira ngo barambuzi yabo hate kingwa cy'amajyani ni kimwe habihingwe bikwatirire Kanungu hamwe n'abantu bari kugituramo kandi na government ekahindura district ya Kanungu okwegesa za district zindo mu ruburengero izoba empinga y'amajyane y'umurembe n'ikingwe kituri ikihinjirwa mu Kanungu mu myaka ya mukaga kikongera mu Kanamani mu myaka ya nshanju aho kuva amajyane kwizira abajumba bagareta mbenu cyayongera aha traditional cash crops omwaka gw'2020 district ya Kanungu ekamanywa munongo munsi obu Joseph Chubwetere Father Dominic Kataru babo na Keredonia Mwerinde hamwe na Joseph Kasapuri bayosya abantu barukurenga 10 ababire bari abenyikiriza ya restoration of 10 commandments of God. Kanungu ekayi n'abashuma Kanungu kerimo abarukwita ecagira climax ni Kanungu kweshanga iyo Chibwetere mukurira Chibwetere yabiri ari asimbira makanda abo mukuru abantu bakafa bakaka 10 mureba ikahandikana nakatabo kabo ijine mitumbi yo kureba ngo ikikaika climax twagira tutapana twashabo gukitiza president tuti Kanungu abo buhereza bwayo bubi nico cyatuma n'aba bantu abo bafu etawuni ya Kanungu na district okutwariza hamwe ekinoboremezo bw'enkuto ebiretire by'obushobozi byacyumbagira kandi abanyabutegeki abamwe bagira ngo oburemezo obu nibirugaha bwebembezo butaro burungi omucyanga eki gasha kwa Wilfred Weza na Nelson Twinamasco aha wa TV West omuri Kanungu.